bompa ya me die no ena sa edi wi ba se yen kan kire sa pani no se de oyene a eto dwonkuma no ebi nsu betimi ato na on prepare ni fie yi na unse se de rade die edi na according to Alpha ni Omega because ni din mu na mekasa Alpha ni Omega ni din o se sa onu abo no ne yere na koma adore srade de amawurade na wa perade echiri kwan abompa ya na musudia eba ni fie no yen reveal emfa nkyere no na ommo ho mpaye na ontu anamona de tu papa dwonkuma no wan hwa the same thing ene beto sa onu abo ba ebe sere Ghana Christian Council ebe sere Ghana Christian Council de da o man Ghana ni mu nye Abusuya enwakwaba edeba too much GH so meso se nene de kan oni mi edi ehia subscribe e ma channel we ubi anya doma nso ama upload bia ebebia onsa etimi akebuna abusuya enne prophecy bi edi ahim ewo wiem edifa NPP political party no ehun ye wa ha ena Owura Dwonkuma efimu ya eti NPP fo no ensuno mu pa na naka bebre kra kase senka papa no emfirimu a anka no ena Dr. Mahamadu Mawumia eba bubu ne din se running mate ama oni no mienu apre franka no edema NPP na nso fofie anto ata ema ba mawu ebefa Owura Dwonkuma ede ne koye na NPP fo nim se sa owene we ya etu wom nanka etu atwa na nso Prophet Bernard Edem Komshibi atubima ehuye pa edema NPP for ntene ya boy pin papa se ono akasa emra no metrem wei enye dum prophecy na odeba enye kom ene de no enye abato na ye dum no enti na obeka bibi edi apet trend ana aha aye too much GH come home nema prophet akwaba prophets achoe mo akwaba mejo so media prophet mi ya boko me ho de se Bible no me ho de papa ye de nyama se prophet we de enyime ye twi be wa na eye boko prophecy bi a enenam famam edefa NPP fo emu eno na ya bo apim se we de wankasa fa nchiremu no ebra ne Ghana fo eka no enye dum prophecy bi ena wo man me da was mewura ma menchia too much GH motifo achirichiri ene bencheye onse na sometimes no say onyame di na asem soma ne difo a was say it as it is, deliver it as it is, and preserve it as it is. What you say na when me hunu ye na ya anadwo e bompa ya me die no ena sa edi wi ba say yen kan kire sa pani no say de oyene a eto dwonkuma no ebi nsu betimi ato na on prepare ni fie yi na unse se de rade die di na according to Alpha ni Omega because ni din mu na mekasa Alpha ni Omega ni din o se sa onu abo ne yere na koma adore srade de amawurade na wa perade echiri kwan abompa ya na musudia eba ni fie no yen reveal emfa nkyere no na ommo ho mpaye na ontu anamona de tu papa Dwonkuma no wan hwa the same thing ene beto sa onu aboyi na obebusa me say prophet adenti na wo kan sa papa Dwonkuma de isi ma menkyere mu yi on se obi nkum a ofiefo anton ama obi anya wade a obi ani obetima age okra afiri wunsam just like that. Do you know that scenario? Papa o chese Owura Dwonkuma wo na ye busua na ton no ma abonten so fo nya na oh me de meka ne se sa de tie se me tie hey se o pese o je me kra afiri me nsam a de o hold me to a high esteem o protect me no e wo so dwane kotoa no na ubusa ne se modisie ye pese ye na de na ade ne ye pese ye modisie no yetimi e wo ho kwan na ade ne wo sa ade no me ba so asiase papa no so wo ni beto abonte na manfo ka se eye internal MPP fo na mu bi e na di papa ne bonesa onse ma menkyere mu deeper na kwatifo entiase se me e bia ma jo ho contract pe se me you free wa obi ntimi nko nwodinfo fie enko bobo emfa ne edika odika nkyekere no enhyede na ade ko kyekere me ba so asisi na runa se obi aba ofie se me pese me disa nipa wo yewu
ɛdeɛ na wo nan gyina so a wo di kodi obi di hye na wu na obi di hye no kwa me kwa kodi na wu no ɛdeɛ price tag ɛne da ho spiritually a me ya efie nkonwa ne efie mpanimfo bɛma me kwan sɛ metumi yɛ saa adeɛ mama ati ase ɛna hu sɛ abato mremu na yɛduru so no ɛne thousands ne power ayi defendants ne nam wie mu no sɛ wanyɛ alert maybe de ya na me de radio di ye ba me say that says alpha and omega so what you say yaka akyerɛw enti sɛ wo aso na wo nyame humumu a bible says nyame difo ne de adi ye ne ba ɛsɛ wo na wonante humumu ne sɛ wo mbusa sɛ frɛwade ana me ba to ase ɛna sɛ de ade ne ba na ba twice about first mama free too much empo na your text message that was ahomache anasa na joba me tested say honorable say this na eba but me find tra that was recently and then 2 days here and a second one samba and me prophecy say free rade wo ba ha e first second third u cost ba for me bisi Papa, we all kasano o say honorable. O sheda bo honorable be a din say be a honorable asimesi and a honorable obentin. Say no, Ghana for show honorable ben kwine and as a prophecy fan. Oh, honorable ne di okumase. Unse bibinchi because of emrebini nyoma bia and then am wiemu no ya restriction of a D presenting. Na me I wish say nkamenya honorable ne number. Me frère one of the presenters omu kumase Hot FM me frɛ omu so omu ni number na me try 1 or 2 bi sɛ nkamenya contact na sɛ ne di ye ne kyerɛ on sɛ eba sɛ omu timi fa honorable no a ne maba bebre ɛna ne yere nso de na kuma ne huhum nyina e di ama awurade me ba to ase but yade anya de papa ɛna ebe affect MPP so much ɛna be ma MPP ba ba gidi mbɔne pa Papa enye abato a ye kwa akotu yi na wodi hu ebe hye MPP fomu na abato a ye kwa akotu na pese ugina so na wodi trend me dey too much etiefo de mi o me kan na maka me say so pa ji adi ye ni di o mpen so a jane sa me ba so ase say erade na de ba ya na me ka biem say erade adi ya o de ma no ha me deliver the first say too much media dance or call the text message mu a obehu no say me deliver test man emma no honorable ni din na me choi so she say na adi na ewo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry no eba 1 eba 2 the third time me ni ho asem bia sa what she say na won say eye kon na say erade na di ye ba na o present e dia ma obi a afa bi agi nyamedi afa bi nso enye acquainted with prophet ene nyame enkrofo no a ebeye achinyije bebri unse so bewe a ye papa dwonkuma de no ne yere unso ni odifo bi benya bantam kese pa sawti ase echama adi yesi de ma obi a e wo so di nyansa samka ene nimdi samka ere to ho yo papa enka no bi beka se enka ne adifo na tete adifo no se nyame di bibi sumom no mo kwa omko ka bodin ana ase ene adifo e de se bibi bana mo ka na mo de ahye emrechi enu nti mo bo bi beka se nyame na suma a wo de a ene ade na wo modin no efi se nyame na se mo to fom kwa unse Bible say obey the authorities of where you are and as asase a wote so no bu asase so mpanimfo so what you say and I won't say Ghana your laws and regulations are a govern nipa so what you say enti me fa say media form from him erade si di for minister no kumase and it is bound to happen na me deliver we are men kan kire ne say on hwehwe erade akiri kwan na oyene na eba no ebeba ma ne ma eba be useless akwese na ye hwemo ye ni wo mo ho ye kora mo pese de mo fa nyame kwan so na afei bridge abo amefi ato abese no sabati ase na won se ya na me blame ni pa bibiri oh
on say you know be different kwasiafo bi adi anim kan ya abaye nyoma bi watera e wo kwam e ma nyoma bi brinesi e mura ye ba MPP for ba be primaries erade de mani say ye papa ba o honorable king at the 9 minutes a day ye be ade be chi e be to aba no ade ne be dane e honorable king so aba ba o so ade antimpo mo to wie ya na omo friend from US a prophet the other man wo US no who say honorable king in pen for US ya omo ta ni me din komo pa na me de momo ansa na ade echi ya no omo friend say prophet de o kan no ubuoni na yesi e be ne den enchi se unse enye obia ne nante honhom because wo honam ni e de honhom ni and spiritual messages are meant for spiritual people but not for carnal people and I unse said you be present on some e be man be to asum enye kitikiti e na de nyame asam ntesa enti papa o kan se nyame de asuma se be yi MPP4 asutre se owe na bi ba nti omo hwe yi that's it but omunyina yi unse MPP4 abre pa since omo ba in power from time we omo handle power from NDC omo de ma MPP e ba no ma bre pa e na unse edimbone emfata kaniba e na unse se openi otena se ma se bia fo na ebu na nkarefo a oka ho eji omunyina yi na omuntuetu omutuntokuru yi e na unse this lesson no ayi bibi ho so ti ase we pese beje we su pese meje and the nyoma be brain na ekos within the lesson o hwe wo nipa in the realms ahon nyoma ekos no but I'm praying papa wakofa election asema be na ebi mo kase election ya ekos election dura na edifo modwuma sore na we kase nyame yi a kire me we se nyame se we ne ebi de ebu papa president sie no edifo adwuma na ayomanfo na bato no moto no ene si president oh edifo adwuma Bible say na Samuel titi minimo na na osi hene e ma oman Israel na edru baby na oman Israel na jeje wo ho ababa ejide ejine wo ho no man ka kire Samuel say efiri na ekwa ye mpese obesi ohini ama ye bio ye pese yan isi ye hene ene na oman Israel ebre ya bepem ne oman Israel egusu ejina okono won say odifo bia anasa omampani bo beba odifo bia oye tatawe na ne den eta na chi bia no na mamu nyina kotoche ebia ye wo watches a omugina ma ohene no anasa omampani na omuhwe na chi ebia bibi ba ebia de bia de distraction beba omamanyoku ni mu a wo mo de attention ne periperi ye ebeto ba na ntisa biu za oti ase sometimes we say enya bato no nko ana ya na erade di edi eba yehowa on kasasa but adia ebe hete ne hu nipa bi no so hwe na enhwa obeyi ama ne difo no de aba sai ne be ya be hunu de eba wonim na eba wan kase erade ama ya nka nkyerɛ so what you say it's a difo de ena because of union mebiri na sai kwen it is okoyo odifo original now the nyame asem bakra obi to okofa ne tara and people will testify on too much say enkom sene edie bia me de bia Christian atwi die bai say too much matie for murafia me be ka kire mo say that says Alpha and the Omega na Christian atwi rade say wawu e ma ye ebusa e wo TV ne so live e ma ne pai e me rade je pene say ono na oka e ba ye na da ho so ti ase ya ye ebusa be bre wo too much bigger platform so ena enye sa me bosumo ye di credit ni nyama okese wi sa wa anyi ankyere me de beba mini ano mini ani so ti ase ono no bie ma hunu de eba na oka e ma wote se we na eba ba e be sere Ghana Christian Council e be sere Ghana Christian Council de da o man Ghana ni mu nye oba pa eya abatu ya yekotu ya e be aba de da Ghana ni mu nye ye be sere o mo se o mo ye Christian Council woman ma ensori di nyina nyame ya no TV Friday I will be saying this woman ensori di nyina njina o mo na so mo mpa kiti on say ya ma ye ho pa ma nkwase asama foforo Kristo somo dodo e no boni fo no so atie sima die ni mu kan asset trap be brie da yanim
Woman sorry waka no mo nyoma dwuma said we entrust ourselves in them. So what you say? Unso mo e ma sumi so aglo said e wo ha no mo diaba ye bom pai asiwu ya no ye bom pai ono bonsam odi wani 4 years bia yesi ayi mu a ono di kan di wani 4 years e set ne nyoma e di se wo ntwema ne ni wani mu a onso set nyoma wo kwam said ye be ya o set ya de wa set no ene ne be bantam e be krase akopem se kwamu be da ho ba de da o man ga ne mu nye papa wa nyame di fui na wo hu se ne do man ga ne me say minya ya enka me ni Ghana enka me ne me nyina ya tukwan kwa abuchi minya ya na se ne ba nye or ma trust me aba sa di we nso aba twice minya yi kire ho na ahomache asoja fo tutuo tibi di bombo sorry na me tie mu fra me se oba sorry ni tutuo enti me ma no kohwe abonten o se papa bibia nsi na me bebutu awade altar no bompai e ba the second time ba mo me mompai as a Christian nation mo ma ye nimpai ye nware mpai ni jai nyoma bi asofo bi aye kokontokwa a Christofo we ni we kontokwa we kasa we na we kasa we emfa hwema. That's the agenda of Lucifer. Na se mo gire mo die bompai a ono awade obetima tie ye na wasesa nyoma da ye nimu ba de da nimu nye. As a patch said near there, any moon, name of Sir Christopher, sorry, waka one pipe. A quantity of my set ye a wa a new method anyway. Ye bet me, ya say, be. But a bomb pass, I demand you sabo town, I say a blue. They to me and pavy and your quemu tama. Yaya trotro, I portos, Nanya tron for my Nanya Sadia. Abusia aha too much GH message says on subscribe my channel we are subscribe my channel we na me adoma so ama upload bi bia onsa etimi akabia ne prophet Bernard na etwetwe enkomo no ye kɔ ne nkyɛn ne akɔkɔdi na didi sema etwato sɛ prophet no dai na MPP fo enyem fa ho sɛ ne be ya owewe ne we e ma fi sɛ Bible sɛ nyame eyi kyɛ ne nko adifo a na wasɛn nti we yi a kyerɛ nyame ni pɛ DN and MPP before any farm, I think on find the final message into Jamaica. Papa. Oba Medas, do you know, say MPP for much me idea about Ombe Winnie, Ombe Breaky 18? And also may train. May train a woman son. Eh? Tobe to bomb ministers in Yenina, a flat. A dear Bacope. Say MPP may cap you. MPP mpanimfo amwa manone mo amwa London Germany se mutimi ya de we ke ene no so be yo mo de so mo be ya e be yo mo de ne so ya se ma dia me dia kwaso dia me deliver ewrade asem Bible so dia wa so no entie dia honhom no e ka kire asafo no na e wodo a e be ba me di no a prophet Bernard Esiam of Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Opesi ejine mo ma o. Ye tu bibi ho adu anamontu bi ma o. Enuma bia ha obi a ye betim ejine ama wa fa wonto ma papa efura. Friend number we so ntwetwe nkomo 0249 631 876 0249 631 876 manuato near owasunu unti ne honhom no e ka kire asafo prophet Bernard no disem e na ode atodwa no aha too much G18 sema prophet ede to dwe sen e na wadwenkire esite e wo maye hu e wo comment section no asena subscribe e ma channel we ama upload bia bia unsa etimi akabi makra